Te ahua nei, kua tō te rā ki runga i te tari Māori o te reo tātaki, tōna toru te tūranga mahi ka kore haha. No te ata nei, ngā kaimahi i whakamōhiotia ai ki te whakaritenga hou, e riro ai mā ngā pakihi hanga hōtaka, te nuinga o ngā hōtaka Māori, me ngā hōtaka iwi mautere a te reo tātaki nei e pīkau. I didn't see this coming. E ngā kau ko huki ana te tari Māori i te reo tātaki i te āwangawanga mō ngā rangi kaitua. Kare he wāhanga i roto i ora tau whakaaro i tēnei wā, mō ngā Māori e mahi ana ki konei. No te rangi nei i puta te kōrero i te tāhuhu rangapū o te reo tātaki, kai whakakorea te tari Māori me ōna hōtaka, mā ngā kaihanga hōtaka motuhake kē e whakahaere. It's a fantastic opportunity for external production companies. I think they're great shows. They've had strong support for many, many years. There's a lot of longevity and opportunity left in them. So I would expect the production community to see this as a great opportunity that they'd really like to have a piece of. Ko ngā hōtaka e kōrero tia nei ko Wakahuia, Marae, Tangata Pasifika, me Fresh. Kua neke atu i te toru te kautau te wāhanga Māori e whai wāhi ana ki te reo tātaki. He māharahara ki te tukuna ngā hōtaka, kai whakakorea ētahi tūranga mahi anō hoki. I think it's way too early to start speculating about that. We've just started conversations today with funders. We need to listen to our people and get their views on how we do things, and we've got to look at what the options are from a production point of view. Kua tata ki te toru te kautau a Tini Molyneux rāua ko Stephen Stalin e mahi ana ki te reo tātaki, e rongo nei rāua i te mamai. It's just that we thought we were the jewel in the crown. And I'm sure that on air we still are. But it kind of feels as if, okay, we're going to do things differently. So it's a little fear of the unknown. Ki tā rātai te tiropia kare he moni i roto i ngā kaupapa Māori, a hakoa kare he utu ki a rātai mo te whakahaere i ngā kaupapa Māori ko te māngai pāho, te kai kawe i enei hōtaka. Hei tā te tāhuhu rangapū, a hakoa ka tukuna ki waho, ka pū mau tonu rātau ki enei hōtaka. I think that there could be many, many years of these shows continuing to be on screen and being a big part of what we do. Ahakoa he tono i tēnei wā, te āhua nei, ka mana.